Minulog vikenda u Beogradu je održano prvenstvo Srbije u atletici u dvorani na Banjici, koje je najjače takmičenje u zemlji. Na njemu je Bajnobaštanin Božidar Marković, član atletskog kluba Autocentar, postao prvak Srbije u skoku u vis, što mu je 4. titula prvaka u dvoranskim uslovima. Konkurencija u mojoj disciplini u skoku u visu je bila izuzetno jaka. Nastupili su i prošlogodišnji prvak, kao i nekoliko izuzetno talentovanih naših atletičara, učesnika evropskih i svetskih prvenstava u mlađim, a i u starijim kategorijama. Ja sam prezadovoljan, osvojio sam titulu prvaka Srbije. Ovo je moja 5. titula prvaka Srbije koju sam osvojio, 4. u dvorani. Preskočio sam 2.08, to je moj najbolji sezonski rezultat. Taj skok od 2.08 sam ostvario iz prvog pokušaja, a nakon toga sam napao visinu 2.15, koju sam ovog puta za malo rušio, ali nadam se već na sljedećem takmičenju da ću još bolje skakati, da ću napadati veće visine i da ću uskoro popraviti svoj lični rekord koji je 2.16. Osjećam da sam spreman za to. U Bajinoj Bašti Božo nema adekvatne uslove za treniranje, a najveći problem je što nema gde da skače. To iziskuje dodatne napore i troškove. Ne postoji adekvatno skakalište za skok u vis, znači ono je nekoliko meseci poplavljeno vodom, staza je poprilično istrošena, skakalište isto je mislim, faktički ne postoji, to je tvrdo koje nije predviđeno i nije adekvatno za vrhunski trening koji je meni neophodan, koji mi je izuzetno potreban. Znači ja se trudim i ulažem veliki napor, treniram ovde na stadionu, ali ono glavno što mi treba, znači rad na tehnici, ne mogu ovde da radim u Bajinoj Bašti, u svom gradu, nego moram da putujem za Beograd, za veće gradove gde postoje adekvatni uslovi da bi mogao što bolje da se pripremim za prvenstvo i za velika takmičenja koje me očekuju. Dvoransko prvenstvo na kojem sam nastupio, to je faktički bilo moje prvo skakanje ovo zime, ja sam osvojio titulu prvaka, znači Srbije. Imao sam samo jedan trening pre toga, što je stvarno malo, a opet sam na iskustvo i na svoju spretnost i na izuzetnu spremu uspeo da se izborim i da postignem ovaj izuzetan rezultat. Ovo je moja 13. sezona kako se bavim i mogu da se pohvalim da sam svake godine osvojio, znači kada se uzme ukupan broj medalja, makar po jednu, znači imam 13 sezona atletskih, a 14 imam medalja. Božidaru je najveća podrška njegova porodica, bez koje ne bi mogao da se bavi atletikom. Narednog vikenda očekuje ga još jedno državno takmičenje, a zatim nekoliko međunarodnih atletskih mitinga. Želja mu je da na tim nadmetanjima izbori plasman na evropsko prvenstvo koje se za nekoliko meseci održava u Parizu.